Şuşu jirge noklu damarları bilen tutaşılan kuresiz. Ortamızda noklu direk bulup nesil ağaçları duran. Şecerelerde bizning tariximiz, yırak babalarımızın ülkenin geleceği, yeşilişi, yazmışı, suyu, mumu. Oğlan hazinesi degan proyektni men klublara rahmat alayman bizning ilk ijodiy ishlarni biz 2 yil davom etdik. Big zo'r xizmat ekanini aytib. Mana bu olar bizning arxiv materiallari hozirlandi Ufaga. Biz Ufa arxivi bilan ishlaymiz. Ufaga borib o'zlarining nasl jiplarini topib, har bir ovulning shajarasi bo'ladilar bizning klublar. Endi bir yilda g'alaba bitmadi, 18 da g'alaba bitmadi, 2009-yilda olar bilan ularni ishlab etadilar. Birgina kitob bo'lmadi, eng bo'lmoqchi. Mana bundan bir distalab ko'rina ostota. Bizning avlda masalan 6 nesil kishilar yashaydigizda. Mana bu birgina nesil mana, quyma nesli bu. Bunun tarihi var. Her neslin tarihi var. Hatasını kuyma bilan aylantirib olgan. Birinchi topqir. Mana shundan ketgan bu nesl. Bo'lgan yigit Savurshi Qimayevning chiqqan sanaladi. Tug'il, Qurmosh. Qurmosh yigit sanaladi. Qo'ya Qurmosh bunda. Bu salmagan bir. 5 nesilning birisi bu. Bu birgina nesl bizning, hali tog'in nesillarimiz bor. Ayya. İsmine layıksan dolaşar. Мәңгелеккә барыр юлын табып, millet булып, җирдә саналашар.
bolşevikine, ene bayraklarında şatlık vasıfı. Sen Kur'an Bey, bazarganlarla mındasın olsa gerek. Kötme, alar bu yıl girmeyecekler. Niye girmezler eken? İtil yok, yol yok. Almış kanalarına mındacı vermeyi. Ağzı zor yol bile, şulman vakile. Turusun gıday, uyanı. Buyuruz şol. Bizge birleştirge gerek. Kur'an Bey. Bütün şolman bir bulup, balganlarına koşu çıkarga gerek. Mine şunun için kimlikten de sizge tokanlar roh böyleler. Siz nak, siz bay. Bütün şolman buyunda sizden güçler yok. Siz kuzgalsanız, kalkanlar da kuzgalacak. Ay Mike. Olay Kur'an Bey, hutar kalışanlar, hutar bayrağınlar. Bulgarlarına boynun sındırsak, olman yurttan tanıyasınız değil mi? Alvar yurtның başı almış han, senin жерine gelip burada kurdum. Adam şirke ölgeç, sen 3 yıl boyu bana kalan tülemedin. Mine şol kalanını alırga geldim. Yağı bilen biresin mi? İl bilen biresin mi? Rudaşlar! Kapka tübümüzge yol girdi. Doran tübümüzde, İzge zirimizde urda kırdı. Nişli biz? 30 bin kişiliğimiz mi? Elleyinde yollar vuruşamız mı? Vuruşamız! Rudaşlar! 30 bin kişi bizni ayaktan yıkmaz. Almış hanın kılıç çayı var. Et kumuna bir siyah dilendey alsında gitse. Şayma! Yok! Ölemeyiniz! Rudaşlar, dumanlarım, bizden kişimiz yeterlik tügür. Görüşüler buluşka gitse de bizden kişimiz atmayacak. Konağız Bulgarlarga, onlar eşik yok şeyletirgen. Men kişisi bir kişi değil. Kişi onlar yanında. Dikmeyin şulay da 30 bin kişi tügür. Yoğuğa bir din de bilmez kelime. Almışka! Men Akburi arağından tutuşu var. Senin ilk kişi alınma karşı soğuşurga teni. Eğer men jingsem, sen burulup qaytып gidersin. Eğer jingilem eken, Akburi kalan töleyecek.
Eşke bir! Barabir soğuşa! Barabir soğuşa! Balıklar savaşına çıkan köş bir, kıyılık bir simmiğe Tengri. Senin oğlanını özüme tatak edip 2 yılga alıp gider. Yok ise özüne tiyişli kalanını da mine şulay yol bilen kelip alırga turu gider. Siz, akburiler, kazayaklar, bir-biriniz bilen ızgışıp, bir-biriniz bilen talaşıp yaşaysınız. Şuna göre de siz tarqav. O tarqavlıktan sizge de, mine de bir nende faydalı yok. Siz ne oylaytırgansızdır? Neşlep biz, akburiler, kazayaklar, suarlar, biyarlar, almış hanğa, bulgarga boysunıp geçerge tiyişti. Biz de irekli bulurga tiyişti bilirsizdir. İrekli minde yaratan. Dik sizden irek bilen, minem irek arasında bek zor ayırma var. Siz öz ireğinizini özünüz saklay almışsınız. Şuna göre sizin ireğiniz ağlaşıkta sizge ireksizlik bulup eğlenip koydu. Benim kul astına toplangan, kışlı kulga toplangan irek, sizge de, meni de kışlı itecek. Akburiler, sayaklar, eğer de biz bəxtli bulasımız kilse, bir bayrak astına, İslam bayrağı astına toplanırga tiyişmiz. İslam buna bizni güçlü itecek. Bizning bilen sağlaşa başlayacaklar. Bütün Müslüman dünyası bizning özüne tengdaş edip, özüne kardeş edip kabul edecek. Şu vakitte biz güçlü bulacakmız. Ben sizne İslam kabul eder için bir aydan özümden orada da gider. Kur'an Bey, Yağmur şebi, hem kalgan biler. Eğer de bana buysunlar, bir İslam devletin sizlerge yardım etseniz, ben sizden kalanınızdan bir kime teşekkür. Neyle gitti?
изге халифа безгә үзенең илчелеген җибәрде. Изге халифа Җафар әл-Муктадир безнең ислам кабул итүебезне сөенеп каршы алды. Ул безне үзенең кардәше итеп таныды һәм һәр яклап ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Ул безгә муалlimнәр, дин белгечләре җибәрде. Улларым, балаларым, ата-бабалары безгә зур әманәт, дәүләт калдырдылар. Ә без үзебезнең балаларыбызга аннан да гүзәлрәк, аннан да матуррак әманәт ислам динен калдырырга тиешбез. Шул вакытта гына без көчле булачакбыз. Булгарлар, илкен, мен Алгар йортның башы Алмыш хан сезгә шуны белдерәм. Бүгеннән без Казар каганыннан бәйсез Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya nas khalaq. Hayya nas khalaq. Hayya nas khalaq. Hayya nas khalaq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilahe illallah. Татар поэзиясында кабатланмас шәхес, якташыбыз Гамил Абзалның да булуы үзе зур горурлык, туган ягы бөек шәхесне онытмый. 2011 елда Актаныш муниципаль районы башлыгы һәм Татарстан Язучылар берлеге Гамил Абзал исемендәге әдәби премия булдырды. Бу премия белән татар юмор сатира үсешенә зур өлеш керткән каләм әһелләре бүләкләнә. Ел саен бер язучы әлеге мәртәбәле исемгә лаек була. Татарстанның халык язучысы Туфан Миннуллин Гамил Абзал исемендәге премияның беренче лауреаты. Язучылар Фәнзаман Баттал, Марат Әмирханов, Әмирҗан Муталлапов, Камил Кәримов, Ләбиб Лирон, Данил Салихов, Дамир Исметдиннар әлеге бүләк ияләре. Шушы сәхнәдән 2020 елда Гамил Абзал премиясенә лаек булган язучыбызны игълан итәбез. Иң элек сәхнә түренә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Әхмәтов Марат Гатафуллин, Татарстан Язучылар берлеге рәисе Салихов Данил Хәбибрахман һәм Актаныш муниципаль районы башлыгы Фаттахов Энгел Навап улын чакырабыз. Республикабызның җитәкчеләре җыелды. Барыбызның да кулында милләтебезнең язмышы да, теле дә, дине дә. Без бердән булганда гына, без бер-беребезне аңлаганда гына яшәүебезне дәвам итәбез. Татар халкы бөек халык, ул шулай булып калырга тиеш, дәвамлы булырга тиеш. Рәхмәт сезгә. Hayırlı gün muhterem cemaat. Менә бүген без бер төркем район башлыклары белән Актаныш районының тулы канлы мәдәни һәм мәгариф тормышын өйрәнергә килдек. Татар халкы төпләнеп яши торган һәм күпчелекне тәшкил итә торган районнарның биредә башлыклары. Менә әлеге сәхнәдән һәм әлегә кадәрге паркларда йөргән чаралардан күргәнебезчә, без инде Актанышның чыннан да тулы канлы мәдәни тормышына инанып киләбез. Әле программаның алдағы өлешендә без мәгариф тормышында тирән эчтәлеге белән танышырбыз. Мин моны бик кирәкле чара дип саныйм. Инде бит белгәнегезчә күп язмышымны чәчеп урып гомер үткәргән кеше мин. Менә бу хәзер үлчәүгә салып булмый торган бу рухи кыйммәтләр аның нәтиҗәлелегенә ирешү
Birinci hizmetime karaganda da kıyınrak eken şunlar göre her birigizning tilekteşligi, her birigizning anlağı hem buluşluğu kiyek bizge. Ali onun üstüne bit özünün yıllık yollamasında prezidentimiz aytып ötті 2021 yılda Tuğan Tilleri yılı deyip, Milletler Birligi, Birdemligi yılı deyip, şuna göre barlıq bizden көре тұрған şaralar, hem indi aytkanıbızca prezidentimizin bu yollamaдағы müracaatı, ol sizin bile bizge bir alğa barу için bayrak bulurga tiyеш. Ақтаныштан, indi көңілінде bu niyet bulgan kişi bu aybirini көріп bite, hem mümkün bulgança orundada biz anı amelge koysak idi. Rahmat Bekzor, hürmetli kollegalar, birnеше гана сөз дұрыстанда biz endi boshqalardan chetda, shunga ko'ra endi o'zimiz bir kichkinagina davlat formasida shu bizni ishtirokimiz keladi, tatar tilida, tatar millatida baribir endi biz boshliqlar uchun qopqa bo'lib turamiz. Bu yoqda bizni o'tmirlar, ish respublikaning pishmag'inda o'rnashgan rayon bo'lib turamiz. Albatta baribir mana shu adabiyot, san'at ol bizning butun xalq bilan birlikda olib boriladi. Uni xalqi shulayroqina, ol badayat, san'atsiz yashay olmay turgan xalq deb aytsanlar dars bo'ladirgandir. Mana bizning hali boshlanib ketadi tatar shakaveynlar. Ular bizning barayında greta noyabr bayramlarına xatlar. Ondan so'ng biz shan san'atda qatnashchilar ketabizning, ondan so'ng ketabizning teatr kollektivlari. Ular har birisi birgina qatnashmay qolgan kollektivda yo'q deb aytaman. Avval yerliklari 26 bo'lsa, teatrda aytib ketildi, o'zgan yil 55 kollektiv qatnashdi bizning teatrlarına. Shunga ko'ra birgina vaqtda da bu bo'sh turmay, ham biz mana bu sahnada ko'rsatirga tirishdik. O'zimizning mana bir bayramdan o'zib deb aytira kerak, o'zimizning yubiley bayramına 90 yillik, 10 yillik. Bunda bizning ko'rdiğimiz Ağaydil Davlat Jarhambiya ansambling bizning o'zak madaniyat yurtining kollektivi Tojabek zo'r kuchli, Elida degan bir qizimiz, mana ssenariylarning butun rejissyori shu, qo'yuvchilari Tojana, Nurni ko'rdingiz. Shunga ko'ra qo'yuvchilarlar o'zimiznikilar olay aytasim keladi, birgina bayramni da birgina sharani da o'tsinga o'tdi deb olay o'tkarmaylarini. Avvallarga da men turgan sayin rahmat aytam, direktorlar bilan aytam, hatta men nasıl uchrasham. Ularni o kadar to'plab bo'lmaydi, madaniyat kollektivlarına men bek zo'r rahmatli avvallardan bir kishida ijodiy ishlab keladi bizning avval madaniyat kollektivlari. Shunga ko'ra ular har birisidan mana chetda qolmay aktiv qatnashadi. Shunga ko'ra ular bir komanda bo'lib, bugungi kunda ijod etib, motor etib, shuning ta'min topib, tug'an yaqinning qadrini bilib, shulay etib ijod etib yatalar bugungi kunda. Bu bayga bizning 2011-yilda Dirstanda boshlangan, endi biz ani boshlaganda bir yilni boshqa yozuvchini, ikkinchi yilni tatar yozuvchini sanab beramiz deb boshlagan edik. Bu boshliqlar bilan bizning bu kadar barib chiqdi deb aytib bo'lmaydi. Shunga ko'ra bek zo'r bizning ishida respublika ishida bayga deb aytamiz. Shunga ko'ra ruxsat etdingiz mana bu yilda jinguvchi Marsilabiga bu bizning yozuvchilar birligi bilan Aqtanish rayonining premiyasin topshirib ketarga ruxsat etdingiz. Aytamiz. Berga rahmat Татарстанның халық язучысы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Галиев Марсель Баянуллына Гамил Абзал исемендәге әдәби премия тапшырыла. Мурат Рутович, Мухтарам Engel Navapovich, Danayla Efendi, Muhterem, hayırlı gün. Bana Amir Abzal büyük şair isminin onun tuğan yerinde alı, özü bir gururluk, özü bir mertebe edip sanayım. Çünkü Aqtanışını görüp durasınız. Her yaktan da maqtanarlıkları var. Onların edebiyat ülkesinde ve sanat ülkesinde ve mındı işte ve oңuşlarını görüyoruz. Amil ağa elbette öz tuğan yağı bilen gururlanaydı. Minanın bile köp tapkırlar görüşkenim var. Elmette olsun, Kozanda olsun. Amil ağa gelip kirgen yerine ol da yere gel ona qarab tura edik. Ol köp söyleşmedi. Lakin Hazret nerse aytır deb
Оның көзіне қарап тұрғанда ол ниндейдір хикмәтлі, маңыншы әйтілмеген, бары тек өзіне хас бірер юмор, бірер хикмәтлі сөз айтып қояр еді. Аның поэзиясы үш орғамақ иңінде тұран, ол юмор, кішіге yoğunluğu, nur üstü duran yumur, hem şolay təhiddə oturuşlarında qorxmışı dirsilgite duran qıyı, ötken sözlü satiri, hem Tatarının yuqumsırağın, anın uyatırlıq, dərmən verə turgan felsefe. Nəşi iş durmağanın, icadının zor xəzinə bu, Tatar xalqı yaşar deyip olayım. Hem o қаламияларына, өзінен соң қалғанда қаламияларына да әр уақыт рух беріп, илхам беріп тұрышақ. Иншалла. Рахмет. Бек рахмет, Марсел абай. Шын көңілден құттықтаймыз. Құрметті коллегалар, айдаңыз маршрутына давам етеміз.